Kirie nenda-ini cio kinyaniria ni ati mwarauga ati we atinda mathiko mwanake umwe wacemanirie mutino wa barabara mwena wa Elbago na andũ ni makuite muno mwena ucio. Kuri ungi wa Murang'a rauga Kiria-ini tuned andũ 33 Nairobi thengio Kiganjo Thika Naivasha Githunguri Gathambe na kungi kugina Elementaita na Ikuru Choka ngatho muno ni gukorwo mwina ithwe thini wa Kameme Matuura-ini. Tugithie na mbere andũ 600 maigire nio monekanite gukorwo marwarite homa ya COVID-19 thutha wa andũ 5,618 guthimwo rungu rwa mathaa 24 guku andũ 8 magikua. Gukinyiria riu Kenya yandikithitie arwaru 43,143 riri nayo namba ya ithimi iri tafanitio irugamiire andũ 607,211 na beyo ikirugamira hari andu 805 ukihanika uguo aria mahonete ni andu 80 a Kenya aria marwarite murimu uyu ni 585 guku 17 ni akuma mabururi-ini matiganite thiini wa thi hamwe na kaunti iria igomeirwo makiria na arwaru aingi ni hamwe na Nairobi kuria yandikithitie andu 133 na Ikuru andu 47 Uasin Gishu andu 47 Kilifi 46 Kisumu 46 Mombasa 44 gatagati ka agenge. Mweroreri wa Kameme TV tucenjerie tuthiginya kuria iharo-ini kuria president wa FKF Nick Mwenda arena mwihoko wa mwaka wa 2023 timu ya mufira ya maguru ya Nyarari Harambee Starlets ni kanyita itemi thiini wa bitika cia gikombe gia thi bururi-ini wa Australia na kuria iranire guthie na mbere na gwikirira thiini wa mufira wa Nyarari kuria Wangeci na ndeto eno makiria. Ihinda rĩrĩ wa kĩama kĩa mũbira gũkũ bũrũri-inĩ FKF Nick Mwendwa harĩ na mwĩhoko Kenya nĩ ĩgatabania mbĩtĩka cia timu njega gĩtaro-inĩ kĩa Afrika cia Nyarari iria cirarĩrĩirio mwaka wa 2022. We want to go to the World Cup for women in 2023 in Australia and New Zealand. How we will do it is that we want to host the Women Cup of Nations 2022 hapa Kenya, so when we are third we can go. Gukuri uguo Nick ni atiteire ruhonge rwa FKF na kuria ugite ati mbitika cia iritu cititiganeirio na kugonderera gwa gutherema kwa mbitika ici ni tondu citire ciahiukio na njira iria yagiriire nigetha gutigirira ni ciraguciriria nginya aigithia. Kubwa katika football Kenya is the FKF Premier League. Hiyo ndio kila mtu anataka kujua inaendelea vipi. Hiyo na Harambee Stars. Harambee Stars haina mechi nyingi kama vile hizi match day 34 za FKF Premier League. Kwa hivyo lazima kwanza tukue able kuuza hii ligi yetu ya juu kabla tuuze nyingine sana. Ukiangalia kuna tofauti kubwa sana National Super League na FKF Premier League kwa wanaume tu kwanza. Gukiri uguo mubira uyu ni utanyitwo gukora thiini wa miaka iguka guku irabu cia anake cikiurio guthondeka timu cia Nyarari. If you look at how much we earn from a FIFA World Cup, is what we feed for 4 years as federations. But look at the Women World Cup made money for the first time last year in France. The World Cup itself. And that money was so little, the clubs, the countries are getting so little money. In the World Cup of Men, every country earns 8 million euros for appearing. The women are not even getting 1. Why? Because the sponsorship level is still low, but it's growing very fast. So it's good to explain so that it doesn't seem like we are not serious. Let us not leave our girls behind, because if we can bring our girls to speed, they will go to the World Cup maybe before the men's team, and it will give us better visibility. Ligi ya iritu riu yetereire mwerekera kuma kuri ministry ya mathako nigetha kumenya riria mbitika ici cigucokereria thiini wa kimera kieru. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo kuria Wangeci.
Mwiroreri wa Kameme TV ni twakinya muthia wa mohoro maitu ithaa riri ni mugukorwo mwina Gathoni wa Ng'ang'a agigutamburukiria mangi maingi thiini wa mohoro maitu ma thaa ithatu thii na mbere na kwirorera tafarira cia Kameme TV tugacamania ringi kiumia giukite nguririkania ati wenda guikara wega kana wenda guikara muturire mwega aberute mugogo uria wi ritho riaku niguo wone wega uhote kuruta ihuti iria mundu uri ungi njitagwo Mumbi wa Wanyoike mwathiriri na njira cikwetagwo Wangui wa Mwangi raria mwaki no ririkane wi wa bata. No ukorwo na umati ni bengi ya Equity irakuhurira riria turakuhurira turi kuhuragira na namba 1 tu